Hei hi All India Radio aizawlani chanchin thar achiar tu civil ruata darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 rikai som paruk mu chua thar ani Health Minister Dr. Aral Thanglia chuan health sector lama thok tuin dailo chungchanga thei top chuwa malak mekani ati Sarkar le puichuan state le UT te chu COVID-19 ridan na pechak sau turin angen Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe chuan Sri Lanka chu atla chiati apuang tukina COVID-19 tin hun thria tharbera rikai som paruk mu chua ania sample hi zathum somni pali endik ania rikai mu chua chu za pali point pakua pali ani Mizoram COVID-19 rikai to za chu nuai ni sing ni sangriat za som ania anjinga nuai ni sing ni sang sari jani somruk pani chu en koldam anni towa en kolaiza somnga an oma mi zaruk somku pariatin anthi pui to ni Mihring sang khajela rikai mu chua to za chi zoni pasari ania mi nuai khajela COVID-19 wanganu na chan to za chu somruk pathum anga chut ani Health Minister Dr. Aral Thanglia na chuan thok tu in dailo na chungchanga malak mek ani tia soya hripuileng in zia om lama pantak nu hian health sector lama ma chhop an nei anti hlotlin theitak lo te chu bo zui le an tum thu asoyani Health Minister hian Mizoram Government Nursing Service Association MGNSA Biennial Conference 2022 Dorpui Multipurpose Hall nimina nei chu man puya Dr. Aral Thanglia na chuan kumsang ni somni khan Health Department waya naruak zasari somthum palizet no kha phalna sarkarin a pek fel vek to hnuwa COVID-19 ripuin ananga sarkarin inrem chenna akal puita ka wangin ti puitlin thei ani talo atia an malak na then khatar langin Japan mithiam te ne na tangkopa Cancer Specialty Hospital siam tummekte World Bank sum manga health sector mason na tur tho tum ani thute na kumars tha aral ma Mizoram chunga health sub center zongjong chu health and wellness center a hlan kai man vek tum ani thute soyani Dr. Aral Thanglia na chuan nurse na chu na za omle ro pui midang te ta na rong bol na poimo le dang lamani atia hripui len wanglai bo ruak hreom lai takin rim takin na an thoka anin pek na ro puya Mizoram mi puidam lo mang ang taka om te en kol na na sa takin an thoka an ha thol hlut ziale tangkai zialang chiang hle ni atia khati takarim le na ha a thok tu Mizoram anar stazinga COVID-19 ripui wanga thi tu ma anom lo chu alom om tak mewa pathian ven himna ani atibok MGNSA conference hi kum ni dana nei thinania hripuilenga wangin kumsang ni somni khan conference an nei theilawa kumin an conference a hian kumsang ni som pakua tanga sang ni somni pani chunga an member pension ta mi somthum pakua hena thlana thilpe kan hlana hemi hun chunga an member chatuan rampan ta te sunna hun an mangbok ani bungtlang south khua oil palm ching tu mi somni paruk ta chu oil palm ra lo na man ruwa chi sang ba ka huan sam faina brush katar pek anni heng man ro chi sang te hi ICAR Indian Institute of Oil Palm Research IIOPR 10 NEH Backward Village Scheme nuaya khothan chua bik te tan athona an pek ania man ro sem chuana pulal ring liana DAO longtlai kai hruainan nuaya DAO chuan oil palm ching tu mitam tak zinga oil palm huan samna le ara lo na man ruwa chi sang dong tura than bik an ni chu an van nei zia hria taimataka an oil palm huan te en kola an man rodonte mangtangkai turin acha ani tundin huna longtlai district oil palm ra thar chuata chu khorang collection center atangin ruchi soya industry limited 10 kg a cheng somin an lei sakzela longtlai district a hian tundin huna oil palm ra hral thei chung kwa za sari velan omeka furlaya kongchia awangin kunna thoktu engamoza chuan a hral na kong a har sannan tok thina agriculture department lamin an chu danin kumin chung hian matric ton zariat ayatlem lo oil palm ching tu te hian an hral chuat hei bei sei ani School Education Minister Pulal Chan Damaral te chuan hriawanga har sanna a om chungin Mizoram churam chung state sang zinga kumthum chunga offline mode exam thei om chunani atia hi tan ruana le thoi na wangani ati nimina government Mizo High School a day of golf mic nights a man puina he thui soin pulal chandama chuan kumsang ni som ni atangin COVID-19 ripuin Mizoram ati buaya he kum
thum kalta chung hian Mizoram zirna chu a thei angin sarkarin a kalpuya class pa ngai nei lovin online class te kalpui ania zirlai te chu regular class kalnan thlani vel chau hun an neya an khongai thak leya kumin HSLC result lo chuaka po lotling tam takanom rualin lotling zo talo za somni pariat anoma heng van duai ta te hian an lo chamna hi tumru na mangse lo chamna phena lotlin na awm ti ria se du thua soi bok ani Minister chuan Mizoram a zirna quality education om theina turin sarkarin thei top a chuani tia Mizoram in syllabus man te chu CBSE tenen ain ang veka zirtir tu te po national norms a qualified an ni veka train chuak vek an ni atia hetiang ania wang hian all India levela in elna po Mizo nula tlangwal te chu alang sara antel theiti thinlung puturin asoma zirlaiten nasang exam anti theina atan all India standard a Mizoram zirna aniam bik lova syllabus te po aniam bik lova an thuak chuan India namdang te aphani atibok Health Minister Dr. Arlal Thanglian Nimin Khan Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram hruai tu ten hena tranpuina ahlana Lana program to hi Directorate of Health Services Office abuat sainiya Health Services Director Dr. Zepuile Officer Dangten Minister hian Troy Om ani Dr. Arlal Thanglian chuan Myanmar rambuai tir atangin Chief Minister Puzoram Thangan kan unaw har sana tokte kan hlamchia theilo ati chu sarkarin abo zuya danle dun ang takin engkim kal theilo ma se in tranpui dan le in ngai sakdan awm chhozela ne tia tuntuma hian refugee camp ranga mamo zual pui mei chethi domna mai tomna le kutti fana thanem tak chu Health Directorate malak na in ral tlante tan pek ani thu asoi chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani sarkar lai pui chuan state le UT te chu COVID-19 ridan na pechak sau turin angena mi puiten abikima ridan na anlak thuai theina tura ma la turin ati Nimin Khan Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan state le UT a Health Secretary te le National Health Mission Managing Director te chu biak mu theina kal tlangin COVID-19 rileng din huna thir puya Rajesh Bhushan a chuan COVID-19 ridan na pek chak apoimo thua soya thlani chung ridan na pek be pui thak turin June le July a te Har Ghar Dastak campaign 2.0 buat sai turin atia hemi hun chung hian ridan na dos khatna dos ni na le thualno na dos te chu latura mi in lu chuate tar chomna in zirna sikul le college baka tan in thlenga lu chua turin ruwa manna siam turani ang Assam district ranga tuiliana wangin chena nei lo mi pui singriat vel chu relief camp a anin suan lu to tuilian hian mun engamo zata kalkong mai baka leile karwat te alen chia in kalpona lama har sanna thlen pha tuilen na sanna mun Barak Valley le Dima Hasao district a te chuan thlona atangin ei tur thak sak ania mi pui sang chari chuang mun himlama thiar chua anni to bok Health Department chuan relief camp a te hian medical team somnga da America UNICEF point tuilena district a te hian medical team pasari da atum mek bok ani gauhati khopuya po kholaya tuitling chuan mi puite ati buai hle bok ani Prime Minister Narendra Modi a chuan eptu party chu chi le kuang le sa khwana manga nam then than tuma apu political party then kha the chuan ma ni ma an sia luata ram hi tur mangin an chi wani Prime Minister chuan atia Prime Minister hian Nimin Khan Jaipur BJP hruai tu te ma biak mu theina kal tlangin thua soya BJP hruai tu te chu ram ma so na lam hoya tran la turin afuya an ma chona om te chu ram le nam trang ma wanga beilet atul thua soi bok ani Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe chuan tui al thei an tlak chama wang le ei tur lama an trama wangin Sri Lanka chu atla chiati apuang chanchin bumi tabula soidanin hetiang din huna an ram nuchia tu chu an ma chi ro rel tu te kha an ni atia tuna an din mun ang chu tun malama an la om ngai lo thu asoi sum kan nei lova pai kan nei hek lova kan din mun hi athalawa tui al thei man sang kan tuara ala tobel zeldon bokani Prime Minister chuan atia hetila hian Sri Lanka Central Bank chuan tuial theile irong bolna gas man pek tur an nei thule hei hian khosakati jang khai deu tur thu governor chuan alo soive thung bok ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai som paruk mu chu athar ani
Health Minister Dr. Aral Thanglen chuan health sector lama thok tuin dai lo chungchanga thei top chuang malak me kani ati sarkar lai pu chuan state le UT te chu COVID-19 thida na pe chak sau turin angen Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe chuan Sri Lanka chu atla chia ti apuang chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani